Opini itu ada piposi bangso aparem keperti ar cingri asong mate NGO ni tum bangso asong sengkon ako magalala yan itu kita tentang 2021 mate September 4 ni itu sarkar along lamdom cetok data sampai itu ini tum ke claim nanya side itu ini tum lamdom cetok pet punto balilang semon ini tum non itu lamdon cetok red kan non kini ke 2022 pen date 10 yo Januari masih itu bangso sai mate bangso song amahan ke pathek akinang sok pugala hello itu mas song long kasik sak mate itu non sumar tuman samai itu kiklem kidam alo mate itu kiklem war sai long asame itu akinang sot adim ka humri dam dia saya bedalo asini tu bangso NGO mate itu masuk social welfare abang itu kisah ko nang kong bangke itu kado gawe itu hamhang asong atum same chini lo itu han pili bosi itu hele cheng ben itu nang kong ma lake kado gawe ta larda lam chini si bang solong same itu hele ben suntuk pasang kok bosi tame itu pini itu social hoy ben same itu ke camp on ni ulang ko itu cuma khasi itu lah pini abarem keperti cingria song ko NGO ni tum seseng ko la sini tum labang solong ni tum arpu presiden ni men malong timi pen white president ke ladang ranam dijang pen secretary archak timu lang bino pen finance sakatera pen chief advisor ke ni tum masar tum hasil orang dah kesedaran tuan, nana tu, nana tu han itu masuk teng nana tu, apa si nilihin pen, keningye kang tung berde, pacing kang tung magalama, non kiban ji, abang anbang kene tu, sumar tu masame, kiklaim ni lah, sarkar dong bersame itu, kiklaim ni berde kihang ji, apa right keduan same itu bangsa office teng, kasi apa bangsa hin ba sini tum claim idun ko na pen kilong nang ji apana same usmar pan same itu lap si hang ko si machin ko no apen kinang sort ke doan itu ma pun bang archak timung ba sina itu han pachin ko Karbi Anglong East West Karbi Anglong kacing home press media authority itu nang itu malang kilo di parpik lo ini itu posti itu pada di press club lo abarim KPLTR cingria som NGO mana terjadi nak apa itu abarim KPLTR cingria som amaipu malong timung gaga pacini lo ateke nilitum September tarik li surhi rain koran sianikan nilitum central government itu lamdon kacetok petang lo lagat pe nabi bos kami itu labangso KPLT kacing hon lerapet aporti atun doan dan besar doan lapu amat ke pratpun ke chokci lape ni tum ke claim po nang ji kimang kam la tu piklang patun po nang kam tu piklang tu kamatan le kapsi ni tum pini labangso abarim KPLT R cingria song ko man ka tekon KPLTR ko lam the bangke la hello ara bangke ran rong pia group ni tum arong pia fiction na group no basi la bangso ar ko lam the bangke na tam la plan dilo la pe la bangso amahang be the ko nan ko lam the bangke la hello ni tum ini ni tum han central government pen kaching kitang lam the putha itu ningduk lo bini arnias kami itu regulation apa na pickets itu kedam tang nikan surina inkorasi September tarik dipen lambang cetok pen itu tangat akhirap kipi jiro person tangat tercek nongelang lapen itu pan awal sai kimi ke peklang kota itu mah tek nongelang labang solam tiap kota kacing ki jetang kacing wayang bom sini tulis satu pen cenglo alang atum pen celang rapet pen labang so alang tiap kota kacing kecedon kecetok alam tiap tak pacun polio taksi itu labang so abarin KPLTR amahang petek kono athega labang so bong pen
nitum ongdong akeders do nitum bang haro thomra pokke bracket thom akeders nitum KPLT headquarter di Phuong Bong Pen nitum dolo labang song bong pen pini nitum isinat itu thegia pha labang song bong pen ke prak pun pedaya pha klem jam dam jam Tapuson ka vedia dia phansi angri si angdon si apeng si kinu ponjia phansi ni tuang kamata si hitung doan la lamdon ke cetok tang KPLT aport jadi kali tunon rihat tilong re pungpung pong penang itu kan wala sinon rihat tilong jepan kacing bai dam jepan la pusan nali tum akacisi dulu Oh peralam ini tum haga cingki ceng pen kalau bang salam don ke cetok ceng hotel hotel labang so rehabilitation of hana piket sa bang ke pravin si ni tum kacing bai dalam kita tuai pi sata pini September tarik lipen lingkan serina inkorasi pen pini an lingkan serina inkorai ini Januari tarik keban plengtang lo karena tadi tu hana so signal itu terbang Kasi labang song bang yung sini tu apa Ahok pet central government state government la pen karbiang la autonomous council tu la resim kang tangki ola tu apa nisen apa monsam aklam kan kiban dia ninga hang tu binong pula tala ngatung tang hordo la sela ngatung nang cira pang situ tu nahi la pen labang solam dan kicetok tang ateng pen upi kicetok te la ke Karbiang autonomous council la pen state government la pen state government atau sini lo itu nilai kecetok dun kitun lo kita kali kota kecetok tangat pen kapaplay ko niya pankalang atum siang ko dolo la pen la kato ko biyo somardo han kicak tangat pen mage playing back na ibusi itu bangke pini itu han dolo na bangke kato kawe kiduan la song tro katum nitu masong na galo song tro katum sta la bangso kidras do ana bangke pinigan kasi la bangso jong si Lempon pada pulut te labang ini tu kecuning lista mi itu kido ponang kokko. Maka Karbiang autonomous council tu mangordo, alang tu pena true pensil labang solam don kiwana. Posi alang tu mangorti pik do lasi Karbiang autonomous council kacing hon Dr. Tuliram Rongha alang ini nama tangordo. Lasi la piket salam te puthak lagado ka we kedra satum revelation of piket sa puthak bang ke pacur pagi pansi itu labang so abarim ki PTR cingria song pena mahang ke te ponang kokko. Langsung cingri asong long ke presiden yang ini mana malang timur lapen while presiden lake Pranam Nian dan general secretary lake Archak timur lapen office secretary langsung lera managing secretary lake Angro Hanse lapen Gija legal secretary Daniel Terang Keling Jagrong property secretary lake Alomiti Cingrum Kamsa Game and Sport Secretary lagi Sarmul Timur, Tenangkum Timur, Arifan Chu, Finance Secretary Sakat Terang, Cultural Secretary lagi Person B Hadumbi Terang, Langsun Hanse, Editor lagi Rejak Dera, dan Thomas Tisu, dan ini tu malong keklaim kita malong mungkin lang ini mereka cerita bidi sore pulau bidi sarpum le advisor lagi sa income hansi alang hansi office beram alang hansi te kono office beram ke lan lo jengte atun dola Bomti ar koi tarik trok sini we propai kre sira chite mapor di fumalom patrolling team atum arboretum pen sir bomu kachelang atobar malom ihum pasang kok scooty tire pen tomon lokang lap lapen helmet ami pon pidet lapuson kiton ki igin lang atum jong si lapuson polote koson si public apan kirai kom thekpo labang asai ke claim CCTV video partas langi tha nang litum
radom tike news kilang radom pini Parsuram matipung Parsuram tok biaro nikani segmen than thili kachipami mate hipi rongkia pini rong isipen semi than kachipami than thili sitami angton pen na kipaklai man to laki lada Parsuram tok biaro halong rongkia rong isi. Tuh,